U vreme romejskog rimskog cara Justinijana počinju veliki ratovi za obnovu rimskog carstva. Oni se vode na teritoriji Srbije, Italije i Afrike. Dok su ratovi na drugim prostorima detaljno opisani u istorijskim izvorima, rat u Iliriku je samo delimično dodirnut u početnom i završnom delu Justinijanove vlasti. Centralni i najvažniji deo perioda njegove vladavine u Iliriku je ostao prećutan i bio je predmet mnogih manipulacija kasnijih istoričara u okvirima političkih planova Vatikana i kasnijih istorijskih škola zapadnoevropskih kolonijalnih sila. Pseudo Mavrikije, krajem 6. ili početkom 7. veka, u priručniku za generale Strategikon i daje detaljne opise načina života i ratovanja Slovena i Janta u Podunavlju. Paskalna hronika, Krošnjim Paskale, nastala je u periodu 630. do 640. godine. Tutuliše cara Justinijana 552. godine kao Justinijan Alamanski, gotski, franački, germanski, anski, alanski, što bi trebalo da pokaže da je on pobednik na svim tim plemenima i da i na njima ima nekakvu vlast, što u stvari nije bio slučaj, nego je to bila samo želja da tako bude. Jasno je da u svetlu ovih podataka period Justinijanovih pratovanja protiv Ilirika mora biti sagledan kompleksnije. Pre svega, sa gledišta viševekovne realne vlasti Romejskog rimskog carstva na Hemskom Balkanskom poluostrvu u dominantnoj veri pomoću crkvene organizacije. Naše obimno istraživanje ukazuje na obilje argumenata za takav pristup, a ovdje ćemo pridodati još neke od činjenica kojima ćemo pokušati da detaljnije osvetlimo ovaj značajan istorijski period na Hemskom Balkanskom poluostrvu, o kome postoje šturi istorijski izvori i oni se koriste zbrkano. Na samom početku višegodišnjih ratova za obnovu teritorijalne celovitosti Rimskog carstva, car Justinijan otkriva svoje ratne ciljeve. Šalje svog vojskovođu Belisara 534. godine u Afriku protiv kralja Želimira, koji je vladao u staroj Kartagini. Belisar je posle pobjede nad Želimirom izvršio iskrcavanje na Siciliju i krenuo u rat protiv Srba u Italiji. Justinijan je izdao svoju pomenutu novelu u kojom je uspostavio arhiepiskopiju za Ilirik i u Justinijani Prima. Približno u isto vreme car Justinijan šalje svoje vojskovođe u iznenadni napad na Srbiju 535. godine. Rimska vojska koja je logorovala u Meziji dobila je naredbu da napadne Srbiju. Rimski vojskovođa Mundo, za koga se u istorijskim izvorima kaže da je Atilin potomak, iznenadio je srpskog cara Oštrojila i zatekao ga u Letnjikovcu pored Skadra, u pratnji samo svoje lične garde. Oštrojilov sin Svevlad bio je tada sa svojom vojskom u Noriku, na teritoriji današnje Slovenije. Oštrojilo sa svojom gardom izišao na Megdan Romejima i tu je junački poginuo. Rimljani ga nisu opsedali Skadra, nego su žurili prema Solinu Splitu, očigledno sa ciljem da unište arhiepiskopiju zbog takvog iznenađenja, iako su zauzeli Solin. Znači, i u rimskim, to su bile sve rimska vojska koja se sadržala isto od Srba. U većem delu od Srba su oni bili okosnica te rimske vojske. U letopisu Popa Duklanina, koji je veoma kratko i površno opisuje ove ratne događaje, izričito se navodi da se tu vojnici rimskog cara posle ove bitke vratili su svoju zemlju. Princ Svevlad je stigao sa vojskom u Dalmaciju i tu se odvela velika bitka. Znači on se vratio za teritorije Slovenije, otac mu je umeđu vremenu ubijen u Skadru i on se vraća i stiže sa vojskom u Dalmaciju. I tu se odigrala velika bitka, završena srpskom pobedom, u kojoj je poginuo Mundov sin Mavrikije. Ožalošćen gubitkom sina, Mundo je prikupio ostatke rimske vojske i ušao u još jednu bitku, da bi osvetio sina. Ponovo je poražen i tu je i poginuo, znači poražene srpske vojske. Njegov grob se nalazi u selu Kožlovcu, na putu od Benkovca prema Kninu. Tako je ispunjeno Siblinovo proročanstvo šta će se desiti posle osvajanja Afrike. Afrika canta mundus koje neite pribit, koje može da se protumači i da će Mundo ili ime Mundo znači svet poginuti zajedno sa sinom. Tako je počeo veliki rat između Rimskog carstva i Srba koji je vođen na širokim prostorima evropskog dela Rimskog carstva, Srbije, Italije, Afrike i Galije. Ovaj rat bi se mogao nazvati bez greške srpsko-srpski rat,
jer su Srbi bili glavni nosioci događaja sa obe zaraćene strane. Pa bili su glavni zaraćeni nosioci događaja zato što su i u rimskoj vojsci činili okosnicu Srbi, a i ratovali su protiv Srba. Postoji jedna činjenica u kojoj smo malo govorili, ali se jasno pokazuje, a to je da Srbi u rimskoj vojsci ne žele da ratuju protiv Srba u Srbiji. I imamo poznati slučaj gdje se Srbi vojnici, vojvode Vitalija, odbijaju da ratuju protiv Srba i otkazuju poslušnost svome starešini. Drugi slučaj je kad Srbi Neretani neće da se odazovu pozivu da služe u rimskoj vojsci ni za veliku obećanu platu. Treći slučaj je to što Belisar ne ratuje u Srbiji. Ratuje je protiv Srba u Africi i Italiji, jer najverovatnije je smatrao da su te zemlje Srbi bespravno zaposeli i da one treba da se vrate pod upravu Romskog carstva. Tako se može razumeti što Justinijan nije vodio rat u Srbiji sa istim naporima kao što je radio u Italiji. Rat je trajao 20 godina i završio je pobjedom srpskog oružja. Kod Srba u Italiji, posle Tocijeline smrti, vladao je Bogdan, čije ime istorijski izvori prevode kao Teodat. On je vladao 534. do 536. godine, znači 2 godine. Bogdan Teodat je 534. godine pokušao da sklopi sporazum sa Rimskim carstvom i poslao poklisare caru Justinijanu, Anastasija i Petra. Njih dvojica su bili poklisari. Poslao ih i Justinijanu, Anastasija i Petar. Da ugovore mir. Justinijan nije hteo mir, nego je tražio da Teodat preda vlast Belisaru, a onda dobije visoko rimsko zvanje. A Belisar je naredio da Sicilije preko Italije napadne Srbiju s kopna i mora. U isto vrijeme, Justinijan je poslao kneza Konstancija da prikupi veliku vojsku u Draču i da s kopna i mora napadne Srbiju. Bogdan, čije drugo su ime dali Teodat, je iz Italije poslao dvojicu vojskovođa Asnara i Gripa u pomoć Srbiji. Vojvoda Gripa je držao Solin i Split i Skadrin. Počeo je sve prolaze i zaposlio je sve prolaze i vojvoda Gripa, Konstancije je ušao Gripi iza leđa. Doplovio je do ostrava Visa i odavde je preuzeo napad na Split, Solin, koji je zauzeo. Po teškog stanja u Italiji, Gripa odlazi sa vojskom iz Srbije. Pošto nisu bili zadovoljni sa Bogdanom Teodatom, izabrali su za Rigu Vitinga. Detaljnije o ovome piše Zinaida Uljacova. Na osnovu svog zapisa, znači Zinaida Vladimirova Uljacova u knjizi Italija i Vizantija u 6. veku, na strani 264-265. To je u Moskvi oštampano 1959. Znači, Zinaida Uljacova u toj knjizi piše u osnovu zapisa Prokopija i Jordanesa, ovaj je poslao Asirijanija u Savsku Panoniju, gdje su bili Svevi, da prikupi vojsko za rat u Srbiji. Po nalogu Vitinga, Bogdan Teodat, čije je drugo ime Teodat, je ubijen 536. godine, kao posljednji vladar iz dinastije Amala. O čemu svedoči Prokopije? Belisar je zauzeo Napolj, a potom i Rim. Odakle su se Srbi povukli u Ravenu 9. novembra 536. godine. Viting je tražio pomoć od Fruga Franaka, a da bi dobio tu pomoć ustupio im je na Bronsku Galiju koja je obuhvatala Ladenok, Provansu i Savoju. Detaljnije ovog sporazuma na osnovu zapisa Prokopija i Jordanesa opisuje Zinaida Uljacova u toj knjizi, koju je pisala 1950. godine. Po tome se vidi da su Srbi iz Italije držali u to vreme i dobar deo Galije. U borbi protiv Srba Justinijan pridobija jedno srpsko pleme, Langobarde, poreklom od Branibora, i neka manja plemena koje je uspeo da potkupi 537. godine. Rimski vojskovođa Konstancije se utvrdio u Solinu, Splitu i sa jakom vojskom, i Asnar i Gripa su opsedali Split i Solin sa kopna i mora. Opsada je dugo trajala, pa su na traženje Vitinga digli opsadu i otišli u Italiju da opsednu Belisara u Rimu 538. godine. Tada je se završila opsada. Pošto su gradovi severne Italije bili ugroženi od rimskih saveznika, digli su opsadu i krenuli na sever. Tu im se pridružio i burgundski kralj Teodaber. Posle nekoliko bitaka u severnoj Italiji, Burgundiji su se vratili u svoju zemlju. Sa istoka dolazi rimski vojskovođa Narses sa 50.000 vojnika, kojima se pridružuje 2000 verlih i nagoni Srbe da dignu opsadu Riminija.
Posle odlaska Burgunda, Srbi su ostali oslabljeni, pa je Belisar mogao da opsadne Vitinga u Raveni, koji se zbog duže opsade i gladi morao porediti sa Belisaru. Znači, morao je da se preda Belisaru 539. godine. Potom je Belisar otišao na istok protiv Persije, a Konstancije je upravljao Italijom. Italija nije bila sva u vlasti Rima, jer su Srbi još držali više gradova i dobar deo teritorije. Posle zarobljavanja Vitinga, Srbi su pri Raju i postavljaju za vođu Vitingovu sestriće u Raju. Njega potiskuje istusni vojvoda Ildivald 540. godine. Zbog nekih međusobnih sukoba ubijene vojvoda Ildivlad izabran je za kralja Totila. Ildivladov nećak i rođak Totile, brat Oštrojlovog. Rimljani su 541. godine zauzeli Veronu, ali su ubrzo potom poraženi od Totile, znači Srbina, u Toskani. I posle ove pobjede on je zauzeo južnu Italiju. Na glas o Totilinom uspehu u Italiji, car Justinijan šalje protiv njega Belisara i vojvodu Italija, koji je imao zvanje zapovednika ilirske milicije. Znači, Slava je poslao opet Srbe na ove Srbe. Znači, Srbe iz Rima šalje na ove Srbe koji su došli, koji ratuju za Srbiju, koji su zauzeli teritoriju u Italiji. Pošto je Solin Split još bio u rukama Rimljana, Belisar je utvrdio u Solinu i tu prikupio pomoć. 544. godine. Odavde je prešao u Pulu koja mu je bila baza za operacije u Italiji. Ali milicija iz Ilirika nije htjela da se bori protiv svojih sunarodnika, pobunila se i napustila svoje zapovednike i vratila se kući. Po njihovom odlasku Srbi iz Italije napreduju i zauzimaju više gradova. Belisar napušta Italiju, vraća se u Drač, 545. godine. Totila je opseo Pulu i car Justinijan ponovo šalje Belisar uz pomoć opsednutom gradu Totila, diže opsadu i odlazi u južnu Italiju. Znači, za sve ove podatke, znači, služe se, da bismo dobili sve ove podatke, služe se sljedeće knjige, znači, Zineida Vladimirovog Jacova 1959. Prokopije Kesariji 1950. Gian Antonio Boman 1775. Onda ide Valentino Lago 1869. Gian Antonio Boman 1775. I Prokopije iz Kesarija. I Valentino Lago, Memorije Sula Dalmacija. Znači. I kaže, znači svi su ovi podaci iz tih knjiga. Totila je opsao Pulu i car Justinijan ponovo šalje Belisara uz pomoć opsednutom gradu Totila, diže opsadu i odlazi u južnu Italiju. Srbi su držali cijelu Italiju osim grada Rima. Papa Vigitlije napušta Rim i odlazi u Carigrad 25. januara 547. godine. Srpski saveznici Fruzi su zaposlili Firulu 548. godine. Iste godine Srbi iz Dačke Srbije prelaze Dunav i haraju rimsku Romeju sve do Drača. Pred njima se povlačilo 15.000 rimskih vojnika. Ne usuđuju se da uđu u bitku. Car Justinijan nastoji da bar nešto od svojih ciljeva postigne zajedno sa papom Vigitlijem i postavlja arhiepiskopiju za Iliriju u Justinijanu Prima. Savremeni grad Peć. Tako da solinski arhiepiskop bude njegov sufragan, podređeni episkop. Belisar šalje jednog Srbina koji je bio u njegovoj službi da doplovi u Makarsku i da pokuša da prikupi legionare za carsku vojsku. Pokušaj je ostao bez uspeha, znači neuspešno. Totila opseda i osvaja Rim i šalje svoje izaslanike u Justinijanu da se dogovore o miru. Justinijan nije prihvatio Totilini uslove mira, odgovorivši da je njegov komandant Italije Belisar i da on je ovlašćen za pregovore. Car Justinijan poziva Langobarde i daje im Panoniju, da bi oni ratovali protiv Totile. Znači, Justinijan, rimski car, poziva pleme Langobardi i daje im Panonsku niziju, da bi oni na svoju, za njihovu teritoriju, da oni kontrolišu, da oni vladaju, da koriste, da bi oni ratovali protiv Totila, Srbina. Panonija nije bila u njegove vlasti, ali rimski carevi su se ponašali tako kao da su sve zemlje bivše rimske imperije njihovo vlasništvo. Kao da oni imaju tapiju na te zemlje. Solin Split je više puta prelazio iz ruke u ruku zaraćenih strana. Tako 547. godine Totila šalje vojvodu Muikira na Solin Split i ovaj sa vojskom sastavljenim od Srba i Srbije i Italija pobeđuje rimskog vojskovođu Klaudijana koji se bio utvrdio u Solinu. U Srbiji je umro car Svevlad
i nasledio ga je sin Selimir 549. godine. Na poziv cara Selimira, Srbi iz Dačke Srbije vrlo brojni napadaju Rim i haraju sve do Carigrada. Znači, pljačkaju. Selimir im je ponudio zemlju da se oni koji to žele nasele u Ilirskoj Srbiji, da bi ponovo vojno ojačao Srbiju. Novi zapad Srba iz Dačke Srbije napad desio se 551. godine kada je 30.000 ratnika poharalo Romeju sve do Grčke. Pa oni su ušli da i osvajaju, znači oni su osvojili sve do Grčke, istočno Rimsko carstvo. Ugroženo samom Carigradu, car Justinijan nastoji da promeni stanje na ratištu i šalje vojvodu Narsesa na čelo jedne vrlo brojne vojske sastavljene od Langobarda, Gepida, Verlih i Bugara i šalje ga protiv Totile 552. godine, a Narses traži od Fruga da mu dozvole prolaz preko Firule. Kada je stigao u Italiju, Narses saznaje da se u logoru kod Verone nalazi 100.000 srpskih ratnika. Narses ne pokušava da sa njima stupi u bitku, nego se morem prebacuje do Solina, Splita. Odavde je od ostrva do ostrva stigao sa Trsta i Ravene. Ipak je došlo do bitke između dve vojske u Tagini 553. godine i tu je Totila teško ranjen i ubrzo je umro. Znači Totila Srbin. Dok su Srbi birali novog kralja, Narses je otišao na jug i zauzeo Rim. Srbi su za novog Rigu izabrali Teju. U podnožju Vezuva, znači Vezuva ovdje je ovaj vulkan, znači u podnožju te planine, odigrala se 544. godine bitka između Narsesa i Teje. I u toj bitci je Riga Teja poginuo. Posle tog događaja sklopljen je mir pod uslovom da Srbi napuste veći deo Italije i da se povuku kod Fruga, koji su držali deo Italije. Langobardi i Gepidi iz Narsesove vojske nisu bili zadovoljni ovim mirom, pa napuštaju Narsesa i vraćaju se u Panoniju. Sljedeće godine za Bergani sa svojom vojskom nepoznatog sastava prelazi Dunav, hara Trakiju i Logoruje ispred Carigrada. Belisar ga je potisnuo iznad i preko Dunava. Justinijan je pozvao arhijepiskopa Frontinijana, koji je 543. godine zamenio Honorija, da dođe u Carigrad 553. godine i tu ga je lišio slobode i oterao u grad Antinu, u Tebeidi i Misiru. U Solinu je izabran za arhijepiskopa Petar IV. Frontinijan je osuđen za šizmu na Petom Vasenskom saboru. Pod pritiskom crkve arhijepiskop Petar je morao da objavi dekret tog sabora. Srpska Solinska splitska crkva je sastavljena pod Ravenski egzarhat. Znači, usklopila se sa Ravenskim egzarhatom, to je u Italiji Ravena. Arhijepiskop Petar IV. Je umro 562. godine, sledi go je na čelu Solinske splitske arhijepiskopije Probin. Posle Justinijanove smrti, 565. godine, Probin okuplja Frontinijanove pristalice u Dalmaciji, Istri i Akvileji, koji su želeli da se uspostavi Ilirska patrijaršija, prelazi u Akvileju i uzima zvanje patrijarha, 566. godine. U njegovom odsustvu u Solinu u Splitu su izabrali Honorija za episkopija. Avari su obnovili ugovor sa Rimskim carstvom na čijem je prestolu bio Justin II. 566. godine, o čemu detaljnije piše Daniele Farlati. Znači Daniele Farlati u svojoj knjigi Iliricum Sarcum Venecija 1753. godine objavila štamparija Sebastian Goletti. I Daniele Farlati kaže: oni su pojačali napade na Srbe u Panoniji i zaposlili velike teritorije. To im je olakšalo odlazak kod Langobarda u Italiju 568. godine. Za vreme rimskog cara Mavrikija 582. i 602. organizuje se učvršćuje carski Ravenski egzarhat. Car Selimir je umro 568. godine i na srpskom prestolu nasledio ga je sin Vladan, za kojeg istoričari kažu da je bio dobar vladar, kao i njegov otac. Avari, koji je Justin II. Pozvao da dođu i za godišnju platu ratuju protiv Srba, stigli su 569. godine u Panoniju. Iste godine Langobardi prilaze iz Panonije u Italiju. Između Srbije i Rimskog carstva vladalo je neko stanje za koje bi se moglo reći da ni rat ni mir. Dovođenje Avara od strane Rimljana na srpsku teritoriju da bi ratovali protiv Srba bilo je svojevrsni izazov. Zato 578. godine više od 100.000 Srba, koje nazivaju Slovenima, prelazi Dunav i haraju Trakiju sve do Carigrada.
Znači, prelazi Dunav i haraju Trakiju sve do Carigrada. Avari pokušavaju prvi upad u Ilirsku Srbiju u 582. godine, koji se završava beznačajno. Znači, nisu uspeli. Bili su vraćeni. U vezi sa Justinijanovim ratom protiv Ilirika postoji slabo poznata, ali vrlo indikativna činjenica koju beleži za 536. godinu savremenik događa Viktor Tonenski u svojoj knjizi Episkopi hronika, Berlin 1894. Znači, u svojoj crkvenoj hronici on navodi, citat, imperator Justinijan je izdao knjigu o vaskrsenju gospodnjem i prisilio je irijske episkope da se saglase sa njim. Analiza Vasilija Vasiljevića Bolotova pokazuje da se ovdje radi o Justinijanovom doprinosu rješavanja sporova o Svetom trojstvu. Ovaj citat Viktora Tonenskog pokazuje da je Justinijan pokušavao da preko crkvene organizacije i oružnom intervencijom da dovede Iliriku u viši stepen poštovanja carske vlasti iz Konstantinopolja. U vreme vladavine kralja Svevlada, Oštojlovog sina, od 535. do 549. godine, bile su povezane u neku vrstu zajednice sve tri Srbije, Ilirska, Dačka i Sarmatska. Posebno se napominje da je kralj Svevlad vladao Bosnom, Dalmacijom i Hrvatskom, Vlaškom i delom Poljske. Znači, prema Dikanžu on kaže u knjizi Bosnijan, Dalmatijan, Kroatijan, Valasjem i Polotijan Partem. Znači, to je sve držao Svevlad. To potvrđuje, znači, Dikanž, Đan Antonio Dikanž. I u vreme Svevladovog sina i naslednika Selimira, koji je vladao od 549. do 568. Znači, 19 godina je vladao Selimir, Svevladov sin. Srbija je se prostirala od Jadrana do Sarmatskog mora. Znači, od Jadrana, od Sardanskog, Jadranskog, to je Jadransko, to je Sardansko more, do Sarmatskog mora. Sarmatsko more je Baltičko more. Znači, od Jadranskog mora do Baltičkog, znači skroz gore na sever, znači cijela Nemačka i cijel taj deo gore. U Dačkoj i Sarmatskoj Srbiji vladala su tri Selimirova, mlađa brata, Leh, Čeh i Rasko. Kako piše Dikanž? Kako još piše Dikanž, istorijske knjige najčešće izbjegavaju pominjanje Justinijanovih ratnih operacija u Iliriku, mada su sve prethodno navedene činjenice u fragmentima pominju u različitom kontekstu. Na neobjašnjen način se činjenice sa kraja Justinijanove vlasti iz Potaje pomeraju sa 20 do 25 godina unaprijed. Pa se tako stvara privid vraćanja Dalmacije, osim Liburnije, pod kontrolu Rimskog carstva, već oko 536. godine. Rimski car Lav III i Sirijanac od dolaska na vlast 717. godine doživljava otpor rimskog pape ikonoboračkoj politici, pa je 731. oduzeo pape čitav Ilirik i stavio ga pod jurisdikciju Carigrada. Treba imati u vidu da je politička vlast Rimskog carstva na Balkanu u to vrijeme bila na minimumu u praktičnom smislu, kontrolisao je samo uske zone oko Carigrada, Soluna i Atine. Što znači da je crkvena vlast bila jača i da se u njoj ogledala kontrola nad poluzavisnim državama. Iz ove činjenice se vidi da su velike političke promjene na Balkanskom poluostrvu tokom 5. i 8. vijeka obično vodile samo ka promjeni vlasti, pri čemu su i granice teritorija i njihovih crkvene organizacije najčešće ostajali nepromenjeni. S gledišta multidisciplinarne analize na osnovu fizičko-tehničkih izvodljivosti i historijatskih procesa, te promjene su u realnom fizičkom smislu rezultat osvajanja ratničkih grupa. Ratničke grupe, pa i sve vojske sa porodicama, bile su u vrijeme slavljene moći i jačanja sistema federata važan oblik privredne aktivnosti za pogranične prostore van Rimskog carstva. Time se među polunomadskim ratničkim serboraškim plemenima još uvijek na tim prostorima ne postoji realno plemena drugog porekla. Rješavao se problem nataliteta i sistema vlasti, jer su potencijalno problematični mladići nalazili prostor za svoje ambicije, a plemenska vlast je imala moćno sredstvo za pregovore i učvršćivanje statusa federata, uz odgovarajuće plaćanja. Po ugovorima sa Rimskim carstvom prave se obi naroda i promjene kulturnih i vjerovatno jezičkih karakteristika stanovništva tekle su mnogo sporije. Vekovna tradicija je opstajala unutar novonastalih državnih organizacija. Hrišćanstvo se tome naročito pogodovalo, verovatno zbog svoje prirode
veze sa starom izvornom religijom starosjedilačkog stanovništva, za koje smo u našim analizama utvrdili da su pretežno Srbi. Opisani kratkotrajni pohod Rimljana protiv Srba i Ilirika, Dalmacije, ili kako se već u to vreme opisivao, nije mnogo jasno obrađeno u istorijskim izvorima. Iako, po svemu sudeći, on nije urodio plodom iz Salona, je ponovo bila veoma u rukama takozvani Gota, to je Srba iz Ilirika, odnosno Dalmacije. Prećutno se među istoričarima tretira kao da je već tad Ilirik stavljen pod kontrolu Rimskog carstva. Realno je da je sa gledišta državne vlasti bilo dosta drugačije, jer je Srbija bila u jedinstvenim vezama sa takozvanim Ostrogotskim carstvom na severu Italije, sve do njenog pada pod vlast Rimskog carstva. Zato su malobrojni opisi tih zbivanja nesagladni i nejasni. U tim kontradiktornim opisima posebno zagonetko predstavlja rimski vojskovođa Mund. Svi istorijski zapisi uglavnom navode da je on bio Gepid, prema Jordanesu, je poreklom od Atile, i da mu otac bio Gesim, Hesim, Gaizmut, koji je prema Kedrinu bio vladar Sirmijuma, znači Sremske Mitrovice. Mund je po očevoj smrti živeo u Sirmijumu u Sremskoj Mitrovici kod svog dede po majici, vladara Sirmijuma Sremske Mitrovice, a da je posle pristupio Teodoriku u severnoj Italiji. Pohod Justinijanovog vojskovođe Munda i njegovog sina Mavrikija opisan je u više izvora, a najviše je korišćen opis savremenika Justinijanove vlasti iz ovog događaja, Prokopija Kesarijskog. Rođen krajem 5. veka, živeo od 565 do 565. godine, koji u knjizi 5, prva knjiga rata sa Gotima, opisuje u 7. poglavlju Mundov pohod na Salonu. Na već opisan način. Sličan opis postoji u letopisu Popada Ukrajina, bez pominjanja imena vladara, a on opis završava izričito tvrdom da je ovom intervencijom nije bila zauzeta Salona. Vremenski blizak autor je Justinijanov savremenik Jovan Malala, koji piše, citat, znači Jovan iz Malaje u hronici Dindrov Bonaje 1831. godine je on napisao tu knjigu i kaže, citat, u vreme konsulstva Dekijevog prišao je Rimljanima Mund, rodom Gepid, sin Reksa, koji je posle očeve smrti otišao kod ujaka Travstila i živeo u Sirmijumu, u Sremskoj Mitrovici. Saznavši to, Reks Rima, Velemerijak, koji je također i Teodorik, poslao je pregovarače da ugovori Munda. Prihvativši ugovor, Mund mu je prišao i živeo sa njim, boreći se za njega. Velemarijaka, koji je također i Teodorik. Napustivši Rim, Mund se uputio ka Dunavu i poslao Vasijelusu Justinijanu, znači caru Justinijanu je poslao izaslanike sa molbom da ga uzme po svoju vlast. Znači Mund je tražio od Justinijana da ga uzme po svoju vlast da ratuje za njega. Vasileus je prihvatio njega i njegove ljude, učinio ga je stratilatom naroda Ilirije i poslao ga u naznačenu oblast. Kad je prispeo u Iliriju, na njega su se ustremili Huni sa mnoštvom različitih varvara, znači različitih vrsta boje i kože i rase. On je se okrenuo protiv njih i sve ih je uništio, znači Mund ih je sve uništio, Hunete. Uhvativši jednog od njihovih predvodnika, poslao je u Konstantinopolj. Zahvaljujući tome, uspostavljeni mir u Trakiji i strah je obuzeo varvarske narode. Kraj citata. Kod Teofana Ispovednika, koji je živeo od 760. do 818. godine u hronikama, koje su pisane između 810. i 814. godine, pod godinom 6032. od stvaranja sveta, znači po srpskom kalendaru, odnosno 532. po rođenju Hristovom, znači nove ere, piše. Te godine se u rimskim predelima pojavio Mund, koji potiče od plemena Gepida, sin Gismov. Istorija Mundova je takva. Po očevoj smrti Mund je otišao u Rigu svom dedi po majici vladaru Sirmijuma Sremske Mitrovice. Saznavši to, vladar Rima Teodorik je poslao Mundu poruku posle koje će se Mund uputiti ka Teodoriku i živeo je kod njega kao vojni saradnik.
Posle Teodorikove smrti, Mund je došao na Dunav i molio imperatora Justinijana da ga primi pod svoju državu. I uputio se u Konstantinopolj, gde je car priredio jako ljubazan i počasni prijem za njega i njegovog sina. Otpustivši ih potom, proglasivši Munda vojnim upravnikom Ilirika. I u to vreme, kad se Mund nalazio u Iliriku, došli su tamo Bugari u velikom mnoštvu i napavši ih, Mund je sve razbio. Znači, sve Bugari je razbio Mund sa svojim jedinicama srpskim u Rimskom carstvu, koji su ratovali za Rimsko carstvo. I bio je između brojnih zarobljenika, poslao je u Konstantinopolj njihove vođe, znači zarobio je njihove vođe i mnogo drugih Bugara. I pokazivali su ih triumfalno na hipodromu, znači na hipodromu veliki u Konstantinopolju. I nastupio je, u kojem su se odvijale borbe životinja, lavova i to. I nastupio je duboki mir u Trakiji, jer se Huni više nisu drznuli da pređu Dunav. A zarobljene Bugare je car poslao u Armeniju i Laziku, gdje su uključeni u redovnu vojsku. Znači, nije htio da ih ubije, nego su ih poslali gdje su uključeni u Armeniju i Laziku, gdje su uključeni u redovnu vojsku da ratuju na strani Rimljana. O vojskovođi Mundu je pisao rimokatolički sveštenik iz Slavonske Požege, Ivan Švear. Od 1775. do 1839. živeo. Jedan od istaknutih istraživača koji se javljaju u Habsburškoj monarhiji u okviru takozvane Ilirskog pokreta. Mnogo korisnih podataka za našu analizu istorije starog Ilirika i neobičnih analiza zapisa iz starih istorijskih izvora uneo u svoju studiju u 4 toma. Ogledalo Ilirijuma. Osim neobičnih izraza i pravopisa, kasniji hrvatski istoričari ga nazivaju autorom prve hrvatske povesti na hrvatskom jeziku. Švear je pravilno naziva sva takozvana gotska plemena iz Panonije Getima i prati njihova kretanja u vreme raspada Rimskog carstva. Oslonac za to nalazi u pisanju više starih autora i karakterističan je navod iz Ministerove kosmografije, u kome on navodi Prokopijev podatak, koji u prevodu sa latinskog glasi: Goti, Vandali i Alani su svi jednim imenom Sarmati, zovu i jedan su narod. Razlikuju se samo po imenima vođa svojih. U vezi sa Mundom, Švear je uočio da postoji neslaganje između istorijskim izvorima o godini Mundovog pohoda na Salonu. Uobičajeno je da je ovaj pohod se vezuje za 535. ili 536. godinu, na osnovu pominjanja konzulstva Dekijevog u citiranim zapisu Jovana Malale. Ali, Teofan Ispovednik izričito piše da se pohod odigrao 13. godine Justijanove vlasti, što znači 540. godine. Isti podatak se nalazi i kod Kendera u 11. veku. Švear smatra da je postojao neki drugi izvor, osim Malale, koji su koristili Teofan i Kedren. Ivan Švear u svojoj knjigi iz 839. godine koja je štampana u Zagrebu, Ivan Švear smatra i naročito ističe da je svojim prilaskom u Justinijanovu službu Mund izdao svoje sunarodnike. Hrvatski istoričar Hrvoje Gračanin, Hrvoje Gračanin u svojoj knjizi Gepidi, Heruli, Langobardi i Južna Panonija na strani od 2021. koje je štampala Skrinija Slavonika, 2007. je obnovljeno izdanje, kaže, Hrvoje Gračanin, u obimnoj analizi kretanja plemena u Južnoj Panoniji dokazuje da je Mund bio u službi Teodorika, a tek posle njegove smrti je prešao na stranu Justinijana. Ovo pitanje se može realno razumjeti samo stavljanjem u širi kontekst odnosa Romejskog carstva sa federatima preko svojih severnih granica. Švear u svojoj analizi uočava važnu činjenicu da je Justinijan imao namjeru da otme Italiju od geta, takozvanih Gota, pa mu je bilo potrebno da obezbedi mir sa drugim getima u Iliriku, to je sa Gepidima u Panoniji, u čemu leži važan razlog njegovog ugovora sa Mundom. Naša detaljna istraživanja pokazuju da je uobičajena praksa Rimskog carstva bila sklapanje ugovora sa savremenim nomadskim serboraškim ratničkim grupama i vojskama, kojima je davan status federata, potom je su usmjeravani prema Italiji. Čime je uklanjena istovremeno potencijalna opasnost sa severnih granica carstva.
Takvu ulogu je svojevremeno odigrao vođa Verlih, jedan od ratničkih rodova, čije ime najvjerojatnije izvodi se iz pojma Jarli, koji označava serbo-raško-jarijevsko ratničko plemstvo. Odovakar, koji je 482. godine bio praktični car Srbije i Italije, a 486. godine postao je car zapadnog dela imperije. Iz Jordaneskog zapisa se jasno uočava da Odovakar ima već status federata Rimskog carstva, jer on se ne usmjerava na jug, već prema Italiji. Odovakar također priznaje vrhovnu vlast Julija Nepota, sve do njegove smrti. To je posljedica toga što Julije Nepot priznat od strane Rimskog carstva kao vladar zapadnog Rimskog carstva. Ovu činjenicu moderni istoričari previđaju, što je i logično, jer sa gledišta danas važećih principa i istraživanja drevne istorije, takozvanih perioda velike seobe naroda, to i može da se shvati. Znači, ne može da se shvati. Jačanje Rimskog carstva u narednim godinama povećava njegove apetite i usmjerava ih ka povratku jedinstvene Rimske imperije u okviru Rimskog carstva. Odakar više nije tako koristan kao vladar Italije i Srbije ili Rika. Predstavlja potencijalan problem, pa je potrebno da se njegova moć oslabi. Prokopije u knjizi 5, prva knjiga rata sa Gotima, opisuje i u prvom pogledu kako je Teodorik po ugovoru sa Konstantinopoljem usmjerio svoje vojne aktivnosti na sever Italije protiv Odakara. Prokopije kaže da se u Koti naselili u Trakiji i po dozvoli rimskog cara i sa oružjem u rukama ustali protiv Rimljana. Pod vodstvom Teodorika, Patricija koji je od Vizantije dobio zvanje konzula. Dalje Prokopije kaže da je romejski car Zenon svojom mudrenošću ubedio Teodorika da se uputi u Italiju i uputi u rat sa Odokarom, da zadobije vlast u zapadnoj imperiji. To znači da Odakar posle tih pregovora postao federat Rimskog carstva. Dalje opisuje kako je Teodorik, pošto nije imao brodove da pređe Sardansko-Jadransko more, Prokopije ga naziva Jonskim zalivom. Znači Jovanskim zalivom. To je Jovanski zaliv. Kopnom stigao do Ravene i opsjao je. Znači to sve kaže Prokopije u svom delu iz Kesarije, vojna sa Gotami, Moskva 1950. godine. I onda kaže, kopnom je stigao do Ravene i opsjao je, znači. Posredstvom episkopa Ravene sklopljen sporazum da Odakar i Teodorik u miru žive u Raveni sa jednakim pravima, očigledno kao suvladari. Ova faza se završila tako što je Teodorik otkrio Odakorovu zaveru. Pozvao ga je na pir i ubio ga. Znači, Teodorik je otkrio Odakovarovu zaveru i pozvao ga na zabavu i ubio ga. Time je preuzeo potpunu vlast. Znači, Teodorik je preuzima potpunu vlast u Rimu. Iz ovog se Prokopijevog spisa sličan opis postoji i kod Jordanesa. Jasno se vidi da je u sistemu postojanja federata raznih gotskih plemena, koji su zapravo ratničke grupe ili vojske, Odakar u ulozi branioca razrušenog zapadnog Rimskog carstva, a Teodorik je kao rimski federat, nosilac procesa obnove jedinstvenog Rimskog carstva pod okriljem Rimskog carstva. Iz navedenih historijskih izvora se jasno uočava da je Justinijanov vojskovođa Mund bio saveznik i saradnik Teodorika, da bi posle njegove smrti sklopio novi ugovor sa carem Justinijanom i stavio se na njegovu vlast ponovo. U tom smislu, Mund je u svakom pogledu dosledni podanik Rimskog carstva, ali u opštoj političkoj situaciji izazvanoj promjenama u crkvenoj organizaciji postaje on nosilac vojne intervencije protiv Salone i njene autokefalne arhiepiskopije, čiji je cilj stavljanje države i crkve nevlasti nad Srbima ili Rika pod rimsku vlast. Tokom svih tih procesa, Rimsko carstvo je pod posebnim ugovorima slabiji moć ratničkih plemena i usmjerava se dalje od njihovih granica. U vreme vladavine srpskog cara Vladana od 568. do 590. godine, znači 22 godine je vladao Vladan, Bugari su zatražili da ih Vladan primi pod svoju vlast i zaštitu. Kako to piše Gian Antonio Bomen u svojoj knjizi 1775. godine, kaže, Bugari su kao narod Huno-Gundi, koje su carigradski pisci nazvali Volgarima.
po reci Volgi, na čijem obalama su ih prvi put upoznali. Car Vladan je primio Bugare i dozvolio da se nastane na Donjem Podunavlju. Don Marvo Olbini kaže da su tada bili svi pagani, Goti, Sloveni i Bugari. I, znači, u svojoj knjigi Ređe de Slavije Pesaro 1601. da su, kaže, Goti, Sloveni i Bugari, da su svi govorili istim jezikom. To kaže Don Marvo Olbini. Veliki broj naroda koji se sa carom Vladanom govorili istim jezikom, zatražili su da ih on uzme pod svoju vlast i zaštitu. Evo tog Olbinovog citata. Znači, dobro, da citiram to na latinskom. Pošto su bili primljeni u Srbiju, to znači, Bugari su počeli da grade kuće i da se trajno zadržavaju na datom zemljištu, napuštajući dotadašnji nomadski način života. Car Vladan je povratio 4 primorska grada, to su Dubrovnik, Solin, Trogir i Zadar. Preneo je svoju predstavnicu iz Skadra u Solin, kako to piše Đan Antonio Boman. To je bilo oko 575. godine, a Solin će biti predstavnica Srbije sve do 640. godine, znači Split, do njegovog razaranja od strane Avara. Cara Vladana je nasledio njegov sin Radimir, koji je vladao Srbijom 590. do 606. godine. Znači 16 godine sin Vladanov, Radomir vlada, posle Vladanove smrti. Znači 16 godina. U njegovo vreme Avari su upali u Srbiju 592. godine, znači 2 godine pošto je došla na vlast. I bili su teško poraženi Avari od Srba, da je njihov Hagan spasavao bekstvom se preko Save. 2 godine kasnije Avari pomažu napad rimske vojske koji je vodio Prisk u Dačkoj Srbiji protiv vojvode Adragasta i kneza Mužoka. Avari ponovo upadaju u Srbiju 597. godine, znači 5 godina posle onog napada kad su pobegli, i razaraju grad Veliku, koji se nalazio ispod Save u pravcu Banja Luke. Srpska vojska ih je stigla i otela im sav plen koji su bili prikupili. Car Radimir, znači Vladanov sin, je umro 606. godine i nasledio ga je sin Vladan II. Znači, unuk od Vladana I, da je bio dedino ime, zvao se isto Vladan II, koji je vladao Srbijom od 606. do 619. godine, znači 13 godina. Te godine su Avari ponovo upali u Srbiju i prinačili manju štetu. Godinu dana kasnije rimski car Iraklije napravio novi ugovor sa Avarima i sa namerom da ih pokrene protiv Srba u Panoniji. Za uzvrat priznao im je pravo na cijelu Panoniju i obavezu je se da će im plaćati godišnji danak. Vladari iz dinastije Svevladovića nisu bili hrišćani, iako su bar 2/3 tadašnjeg stanovništva Srbije učinili hrišćani. Svevladovići su smatrali hrišćanstvo kao jednu od verovanja u antičkom smislu, poštujući već više puta opisane principe sorbeizma, to jest izvornog drevnog prasrpskog pravoslavlja. Pa su čak štitili hrišćansku crkvu u Srbiji. Pošto je srpska sirminska arhijepiskopija zbog stalnih napada raznih plemena iz Panonije premeštena u Solun, grad koji je bio pod punom vlašću Rimskog carstva, Srbija je tada ostala jedino mitropolija sa sedištem u Solinu, Splitu. Po Svevladovićima ova mitropolija postaje arhijepiskopija i srpska autokefalna crkva. Mitropolit Honor je III, poglavar Solinske crkve, je od 528. do 544. godine na pokrajinskom crkvenom saboru u Solinu, Splitu. 530. godine imenovan je za arhijepiskopa, čime je postao ravan u crkvenom dostojanstvu sa rimskim arhijepiskopom i sa carigradskim arhijepiskopom i sa patrijarhom, kako to u svojoj istoriji crkve u Dalmaciji opisuje Đan Antonio Boman. Srpska Solinska splitska arhijepiskopija imala je po svojom upravom više eparhija. Prema Nikodimu Milošu, znači Nikodim Miloš u svojoj knjizi Pravoslavna Dalmacija, koju je objavila knjižarnica Pajevića u Novom Sadu 1901. godine, novo izdanje, znači Nikodim Miloš kaže, znači u prvoj polovini 6. veka Solinskoj, Splitskoj mitropolitanskoj katedri su bile područne eparhije Solinska i Zadarska, koja je pokrivala Liburniju i Apodiju.
Rabska Skadrinska, koja je pokrivala neke predele u Bosni, Epidaurska Dubrovačka, koja je pokrivala jedan deo Južne Hercegovine, Neretljanska, Dalmska, Makarsku sa Bračom i Lješom, Imotska sa sedištem u tvrđavi Lovrač na brdu Gradina, Sasinjska sa sedištem u tvrđavi Sasin u Bosni, Sarnicka ili Saricka Sarajevska, Sarsenarska u Bosni, Sisačka i Brodsku eparhija. Miloš ne razjašnjava sasvim lokaciju svih eparhije u unutrašnjosti kopna, a priko de Saint-Mary daje neka razjašnjenja. Znači, u svojoj knjizi L'Histoire moderne u Parizu 1874. godine, znači, priko de Saint-Mary daje neka razjašnjenja. Solinska arhiskopija, kao i grad Solin, potpuno su uništeni od strane Avara 640. godine. Novi grad Split, naslednik starog grada Solina, postao je sedište obnovljene arhijepiskopije, ali ova nije više imala ni vlast ni snage stare Solinske arhijepiskopije. Pećarka arhijepiskopija je kasnije postala srpska patrijaršija. Značajan je podatak da su još u 18. veku pećki patrijarsi nazivali se u svojim zvaničnim dokumentima. Pa citat kaže: Patrijarh Raške, Bugarske, Srbije, Sirmijuma, Slavonije, Japodije, Istre, Hrvatske, Dalmacije i Bosne, o čemu piše i Jan Antonio Boman. Pod Srbijom se ovde, kao i svim dokumentima ranog srednjeg veka, podrazumijeva prostor od reke Soče do reke Vojuše. Ta teritorija je bila matična teritorija Srbije prije rimskog osvajanja i posle obnavljanja države Srbije. Teritorija današnje Republike Srbije je bila uhvaćena pod Raškom i delimično pod Sirmijumom. Istra je postala sastavni deo Srbije 600. godine. Avarski teror nad Srbima Panonije naročito je pojačan od 620. godine, pošto im se romenski car priznao pravo nad srpskom Panonijom da bi pridobio za rat protiv Srba. Zato 623. godine počinje srpski ustanak protiv Avara. Na čelu ustanika bio je Samo, lužički Srbin, a njegov pomoćnik je bio srpski vojvoda Drevljan, znači Drevljan, koji je imao vojstvo u Kartaginani i Saksoniji. Srbi su išli iz pobede u pobedu i oslobodili se od Avara. Zatim su 630. godine imali veliki rat sa fruškim kraljem Dagobertom u Austraziji i pobedili ga. Stvorili su veliku srpsku državu u centru Evrope koja se zvala Srbija. Avari su u savezu sa Bugarima i sa nekim Slovenima opseli Carigrad 526. godine i tu je došlo do sukoba između Avara i tih novih saveznika Slovena, koji su prisilili Avare da dignu opsadu. Na karti broj 7 iz Atlasa istorijski i geografski atlas Italije i Grčke, francuskog geografa Antona Filipa Uza, znači Antona Filipa Uza, omeđen je različitim bojama prostor Italije i Ilirika u vreme Lombardijskog carstva 553. do 774. godine. U to vreme, na kraju vladavine rimskog cara Justinijana, u vreme prevlasti rimskog carstva u Italiji, vreme Ramenskog egzarhata, na karti je Srbija jasno omeđena na širokom prostoru. Ova karta pokriva veoma važan period za srpsku vladavinu, istoriju, koja počinje najmanje 70 godina pre navedenog i navodnog doseljavanja Srba na Balkansko poluostrvo prema spisu pripisanom Konstantinu VII. Porfirogenitu, koji se smatra apsolutnim dokazom o tom doseljavanju, a koji je totalno lažan. Za sve karte iz ovog atlasa i nešto proširenog univerzalnog istorijskog i geografskog atlasa istog autora iz 1850. godine na svom dnu imaju legendu sa raznobojnim markerima i komentarima. Nekakvo doseljavanje Srba tokom intervala koji opisuje karta, a kasniji nastavak države Srbije sa granicama prikazanim na karti, moralo je biti na taj način istaknuto, kao što je na prethodnoj karti. Iz istog atlasa istaknuto je da država Julija Nepota
Ova karta čini jasan kontinuitet sa prethodnom i narednom kartom iz ovog atlasa, koja se odnosi na period od 774. do 900. godine koji ćemo razmotriti u kontekstu tog perioda, a te tri karte zavodno pokrivaju period od puna 4 veka. Na karti broj 133 iz opšteg atlasa francuskog geografa Louis Etienne Dissot označeni različitim bojama prostor Italije i Ilirika u periodu posle smrti cara Justinijana 565. godine do 717. godine. Na karti je Srbija jasno omeđena na širokom prostoru i potpuno se slaže sa kartom Mationa Filipa Uza, čiji je vremenski interval koji opisuje nešto širi. Ova karta pokriva veoma važan period za srpsku istoriju koja počinje najmanje 60 godina pre navodnog doseljavanja Srba na Hemsko-Balkansko poluostrvo. Prema spisu prepisanom Konstantinu VII Porfirogenitu, koji se smatra apsolutnim dokazom o tom doseljavanju i ne govori nikako prilog nikakvom naseljavanju Srba tokom intervala koji opisuje takozvana karta. Na karti su označene granice posjeda Rimskog carstva na Hemskom balkanskom poluostrvu koje odgovaraju početku navedenog perioda. To jest vremenu posle Justinijanovih ratova u Italiji i Iliriku. Usledio je period, a znamo da je na njegovom kraju baš te 717. godine Rimsko carstvo imalo minimizirane oblasti na cijelom Balkanu pod kontrolom. Male oblasti oko Konstantinopolja, Soluna i Atine. To je godina početka vlasti rimskog cara Lava III. I Savrijanca, koji tada oduzima rimskom papi čitav Ilirik i stavlja ga pod jurisdikciju Konstantinopolja. Ova neobična činjenica se ne može objasniti činjenicama zvaničnih istoričara. Sa gledišta naše analize je stvar veoma razumljivija, jer je ovo jedan od dokaza stvarne moći Ilirske Srbije u to vreme, ali i njene privrženosti pravoslavlju. Zato sve karte na granicama Rimskog carstva od Venecije zapravo ne opisuju državne granice, već granici uticaja koji se prvenstveno ogleda u pravoslavlju. U vreme avarskog haranja Srbije, posle Radimira II. Od 639. do 641. godine na prestolu Srbije izmenilo su se dva vladara, čija su imena ostala nepoznata. Poslednjeg od njih je pogubio je vojvoda Svetimir 641. godine. Već je istaknuto da su vladari dinastije Ilirske Srbije, odnosno prednemanjičke srpske države, opisani u više istorijskih izvora, uglavnom od strane katoličkih istoričara. Danas se kod istoričara sav taj period potiskuje u nekakvu nejasnu sferu, o čemu će više biti reči u narednom poglavlju. Hronologija i srodstvo, pa imena vladara koje nije svuda navođeno na isti način, ipak najjasnije navedenih su kod Đana Antonija Baumana, čija je studija obuhvatala ovaj prostor i ovaj period. Zbog toga je hronologija u našoj studiji uglavnom navedena prema ovom izvoru. Znači, Đan Antonio Bauman iz 1775. godine, štampara Locatelli, Antonio Locatelli, Storia civile Slentiga della Balmacija, Kroacija i Bosna. Znači, on to piše u toj knjizi, 1775. godine.